Sang Brahmana menang ida risampun ide Brahmana punika mirengang kadi sojaripun dipanjak maka sinami dadi menang ide rene paragane ngoci duaning duk punika nekereng kewiyati ipanyak maka sinami dan penah kadi suaran ipun ipaksi risada kala jagate nedas lemah yek mo piayuhan kewiyati kapirengang saja bapa nista dikemula dewek bapone saja nirguna nista dewek bapone dekene main dini di Bali mirip dong daem nang tiang metakon malu yen ke uli tanah jauh neket ke Bali mirip ada kubengan ye lad pemanusan kebo dahin bapen ngok itu nang kisuluin malu dewek bapon pedasang malu hagene pe Pongah juari duren dong pongah dewek bapone musojar ini diajengi para banyak ajak mekeja diajeng para dane pengabih ini dong pangkah dewek bapone ngerawos sepatutnya mau takon bapa malu dong iju itu bapa ngerawus lantas ngangken mesemedon teken itu bodhara duagung lelangit kedini nekesidiwi oleh para janone di jagat Bali Sudati
Napa kisah doang bapa di depengan jadi tiang ni ajak mekejang panjang kita sudah tiang tu sing nutin tadi munyin bapa ni ya. Kerasa bandewek tiange pe ada buku rawas bapun ni pangsidenya ni murdan jagate ngejabuyang kadi pengitih bapun ni kewah rasa tiang nyentuh bakal ngemang pengitih bapun ya. Tiang dini lantas pe pindah ke panjak di gel-gel pura nginutin kadi pengidik bapune sinah dewek tiangnya bakal kekedekin banyamu berhayune dini ngawin nang maning kini pangsing nyelulian dewek tiang gitu mesti dewek bapun ngawinang gelung kori barah ke di dipuri kel-kel reret ulian bapo ngangken masedon langah di bapun itu tintiang tuku detik kadi lengah dewek tiange po meh tiang kesojang ngamah sekapo nyendini di puri nah itu mudang jakat nih kepeliakin ben alto prana ajeng-ajengan soroh seserukan yang ketunas bangsing mau balik ulian dewek bapun nih tiang ke bawah lengat sekapo nimpalin rawas bapun ni cara ke anak bodoh dur maning ien korinaso pentiang bapo mirip kita malu bangsing yang lantangan bibih yang diyakin bapo dong cara tak punya bapo dek main